Akisbani Imphal Nolini Devi na pau pajari ahanbada muruiba pau Mukhyamantri Nongthomba Biren haide yum yankai suna leitaba khul amata sarkarna recognize tawbagi wafam leite ena amjugi president Wangkhemsa Siamjaida Chathakiba thawngbu yaningdaba phongdoktuna paumi singna ngasi nomagi oiba sinta leptuna khongjang changsin haide amachung Lebak asida monkeypox na naba miyoi punna mapan sure phibam asigi yenglaga kendra sarkarna task force ama semkhre Mukhyamantri Nongthomba Biren haidi yum yankai suna leitaba khul amata sarkarna recognize tawbagi wafam leite Manipur Bidhan Sabha dangarang Congress ki K Ranjit hanglakpa wahang amaki pakhumda Mukhyamantri na hai Manipur da Revenue Department amasak khangba khul 2713 lei Revenue Department ta makha tana masak khangbinaba darkhas tharakhiba khul masingna 65 ne Mukhyamantri na hai Manipur da anoba khul ohenaba darkhas tharakpasingi manungda Churachandpur da 18 Tamenglong da 13 Senapati da 3 Kamjong da 2 amasung Tengnopal da 10 ne Makata na masak khanghanabagidamag ngairaga leiriba khul masingna 1918 lom leiri Anoba khul masak khangba haibasi Chingilam oiragana Autonomous District Council na prastab tawruklaba matungda Tribal and Hills Department na amuk yengsingani tungda Revenue Department ta recognize tawnabagidamag Rajyagi Mantri Mandalgi mifamda khanaraba matungda ayaba pibani Niyamasina ta na khul amata hekta masak khangba yabagi oithokpa leite Mukhyamantri Nongthomba Biren ngarang Manipur Bidhan Sabha da haikre Singilamda leiba primary amati high school gi oja pumnamaki biometric attendance lawba haure lemhoriba sing tha sigi manungda loisina bahonagani Manipur Bidhan Sabha da ngarang tongan ba sadasya singna pukhalakpa wafam singi matangda sengdokladuna Mukhyamantri na hai Singilamda leiba school singi oja singi photo sing school singda thelagani Kungangi lamda leiriba primary tagi secondary thak phawbagi oja singi su masa na tariba school singda makoi gi photo sing thelagani Mukhyamantri na makata na hai Singilamda leiriba health center sing amadi district hospital singda posting tariba doctor nurse amasung attendant singi photo su masa gi posting tariba center singda thetkani Singilamda tariba nurse amasung attendant sing atopa miyoi da mahut silhanba yadanaba thaurang asi paikhalakpani Makoi pumnamaki biometric attendance ningthina lawraga sarkarna niyom sumna thabak tawribra haibiru yengsinba huragani Manipur da ngarang COVID ke noba case 92 thengnaki 52 na naba phaduna discharge tawki Rajyagi Hakchal Bibhag na ngarang numidang waram thokpa jerol amata hai ngarang COVID ki sample chatuk humputara manga test tawbada miyoi 92 adu nauna positive oiba thengnaki bani Positive oibagi sang sada 3.8 ni ngarang laichet achitagi miyoi 58 naba phaduna discharge tawki machi tharaga hauji phawbada laichet achitagi naba pharakhiba migi masing 1,63,638 chure naba pharakpagi sang sada 39.3 ni haujik active case samli 38 leidi All Manipur Working Journalists Union Amjogi President Wangkhemsa Siamjaibu National Investigation Agency NIA na kauduna mara leiba miyoi amada tawgadaba thawung chathakibabu Amjo Editors Guild Manipur amadi Manipur Hill Journalists Union na yamna kanna yaningdaba phongdokre Hiramasiga mari leinana ngarang Amjo Editors Guild Manipur amadi Manipur Hill Journalists Union gi athuba mifam ama Manipur Press Club da pangthoki loinana phibamasi kupna yengsinbina ba wafam kaya yawba memorandum ama kendra gi Griha Mantri Amit Shah Manipur gi Rajyapal Ganesan Mukhyamantri Nongthomba Biren Press Council of India amasung Indian Journalists Union da pisinkre NIA Amjogi President Wangkhemsa Siamjaida Chathakiba thawung adubu yaningtaba phongdoktuna paumisingna ngachi nomagi oiba chinta leptuna khongjang changsingani hairi tabiriba pausi Akisbani Imphal takini Lebaki konung Delhi da ngarang monkeypox na naba miyoi amaga su thengnare masi tharaga Delhi da laichet achina naba miyoi mari sure Lebak asida laichet asigi case punna mapan leire Laichet achi sandorakliba asigi yenglaga kendra sarkarna tawgadaba amasung tawroidaba niyam sing thokre Laichet achina sokhalaba miyoi sing isolation tawduna leinaba khangankhre
ꯂꯥꯏꯆꯠ ꯑꯁꯤ ꯊꯤꯡꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯈꯨꯠꯁꯥ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯝꯗꯣꯛꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯥꯛꯁ ꯎꯞꯅꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯪꯀꯤ ꯄꯣꯛꯁꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯁꯔꯀꯥꯔꯗ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯈꯪꯍꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯇꯥꯛꯁ ꯐꯣꯔꯁ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯂꯦ ꯂꯥꯏꯆꯠ ꯑꯁꯤ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯈꯪꯗꯣꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯥꯏꯆꯠ ꯑꯁꯤꯅ ꯁꯣꯛꯍꯜꯂꯕꯁꯤꯡꯗ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯉꯁꯤ ꯐꯣꯡꯕ ꯄꯥꯎꯆꯦꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯥꯏꯕꯝ ꯗꯤꯖꯃꯅꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯗꯤꯖꯃꯅꯤ थागतसरी नोलिनी खुंगंग मसक खंगदोकपगी थबक आइनगी मतुंगिना पांगथोकनी हाइबा चीफ मिनिस्टरना फोंदोकिबा वाफम रूरल एरिया अमसुंग सिंगदा पोस्टिंग ताबा ओजा डॉक्टर अमदी नर्सिंगी फोटो पोस्टिंग ताफमदा थेलगनी हाइबा मणिपुरदा पौमिसिंग ngasi सिंथा लिप्तुना खुंगजंग संगसिनगनी हाइबा पाउना मणिपुरदा ngasi फोंबा पाउसे सिंगी मरुइबा पावैना फोंगदरी Village recognition की थबक आइन की मतुंग इन पांगथोकनी हाइबा चीफ मिनिस्टर बिरेनना स्टेट असेंबली द फोंदोकिबा वाफम मणिपुर मेल द अहानबा हेडलाइन तौदुना फोंगली लनाई शक्ति द खुलसिंग recognition पिरमले मरम सादना recognition पिदनबा instruction पिरे हाइबा पाउ इरेबाग द अहानबा हेडलाइन तौरी युम यांखै सुना तादबा खुलसिंग recognition पिरोई हाइबा चीफ मिनिस्टर न फोंदोकिबा वाफम संगाई एक्सप्रेस मणिपुरी द अहानबा हेडलाइन तौरी पाव असिमक पावसी असिगी इंग्लिश एडिशन दा अनिसुब हेडलाइन तौदुनु फोंगली एजुकेशन हेल्थ इंस्टीट्यूशन सिंगदा पोस्टिंग ताबा ऑफिशियल सिंगी फोटो थेलगनी हाइबा चीफ मिनिस्टर नोंथोमन बिरेना फोंदोकिबा वाफम इसेल एक्सप्रेस दा हानबे हेडलाइन तौदुनु फोंगली पावसी सनालेबाग तसु अनिसुब हेडलाइन तौरी इम्फाल फ्री प्रेस तसु पावसी हानबे हेडलाइन तौदुनु फोंगली August फाउबदा रूरल अमदी हिल एरियादा ओजा डॉक्टर नर्स पैरामेडिकल स्टाफ सिंगी फोटो थेलगनी हाइबा चीफ मिनिस्टर की वाफम नाहरुल की थौदांगदा अनिसुब हेडलाइन तौरी मतम सिगा सानबा टेक्नोलॉजी द युंफम ओइबा स्टार एजुकेशन प्रोग्राम पाइखलगनी हाइबा एजुकेशन मिनिस्टर थौनाउजम बसंत कुमारना स्टेट असेंबली द फोंदोकेबा वाफम पौनफमदा अहानबा हेडलाइन तौदुना फोंगली NIA की थोंग यानिंगदबा फोंदोक्तुना गवर्नर द वाकटख्रे पाउमीसिंग ngasi प्रोटेस्ट तौगदौरी ई पाउ फोंगबा लेपकदौरी हाइबा पाउ सनालेबागता अहानबा हेडलाइन तौदुना फोंगली अमजुगी सिप्ता NIA ना सथकिबा थोंग अदुबो पाउमीसिंगना यानिंगदबा फोंदोक्ख्रे हाइबा पाउ मणिपुर मेलदा अनिसुब हेडलाइन तौरी NIA की थोंग यानिंगदबा उतुना पाउमीसिंग ngasi नोंबगी सिंथा लेपतुना प्रोटेस्ट सथगदौरी यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह मेमोरेंडम पीख्राइबा पाउ नाहरुल की थौदांगदा अहानबा हेडलाइन तौरी मणिपुर की जर्नलिस्टसिंगना ngasi सिंथा लेपतुना प्रोटेस्ट तौगनी हाइबा पाउ पौनफमदा अनिसुब हेडलाइन तौरी टोटल इमरजेंसी शटडाउन सिंगी मियाम की पुनसीदा साउना अकाइबा पीरे हाइबा पाउ पीपल्स क्रोनिकल दा अहानबा हेडलाइन तौदुना फोंगली फाजन खिबा अदसुमगी मेंबरसिंग नुमित मरीनी कस्टडी दा थमनबा रिमांड लौथक्रे हाइबा पाउ इम्फाल फ्री प्रेस दा अनिसुब हेडलाइन तौरी अदसुमगी बन चथबा हौख्रे हाइबा पाउ संगाई एक्सप्रेस इंग्लिश दा हेडलाइन तौरी बोसेम की चेयरमैन की वाथोक असेंबली यौरे माग सेमदोक सेमजिनदा चेनबदगी सस्पेंड तौरुरबा मियोइबु चेयरमैन ओहेनबसी पुक्सेल सेंगदबगी खुदमनी हाइबा कांग्रेस की के मेगाचंद्रना फोंदोकिबा वाफम हुयेलन पाउदा अनिसुब हेडलाइन तौदुना फोंगली हाई कोर्ट एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फॉरेस्ट की PCCF पीब ऑर्डर सही अहम की ममांग पीखीब ऑर्डर थबक ओंथोक्त्रबदी कोर्ट मसा लाकदबनी हाइबा पाउ पाउसे असिदा अहानबा हेडलाइन तौदुना फोंगली सिंगी जिला सिंग चथरिबा बन पुंग तरुक की मतुंग हेना कंसिनक्रे हाइबा पाउ सेनापति फोंगबा हिल्स हॉर्नबिल एक्सप्रेस अहानबा हेडलाइन तौरी इंडो नागा की वाथोक अथुबद लोइसनबिनबा नागा लुपसिंगना सेंटर द तक्सिनक्रे हाइबा पाउ अमसु पाउसे असिदा अनिसुब हेडलाइन तौदुना फोंगली असेंबली द पुथोकिबा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बिल 2022 बु अदसुमना रिजेक्ट तौख्रे हाइबा पाउ तमेंगलोंग फोंगबा गनफ्यू मेल द अहानबा हेडलाइन तौरी MLA राम मोइभाना अदसुमगे लीडर सिंगबु थादोकनबा असेंबली द तक्सिनक्रे हाइबा पाउ पाउसे असिदा अनिसुब हेडलाइन तौरी पाउ असि जिला असिदा फोंगबा समदसु हेडलाइन तौदुना फोंगली अदसुमगी शटडाउन तमेंगलोंग द साउना काइबा पीख्रे हाइबा पाउ जिला अदुदा फोंगबा तमेंगलोंग टाइम्स द अहानबा हेडलाइन तौरी सही असिगी ऑगस्ट फाउबदा एजुकेशन अमसुंग हेल्थ डिपार्टमेंट की ऑफिशियल सिंगे फोटो पोस्टिंग मफम द थेलगनी हाइबा पाउ चुराचांदपुर फोंगबा मासोना थारदा अहानबा हेडलाइन तौरी पाउ असि जिला असिदा फोंगबा नेसिन तुहिल तुदसु अहानबा हेडलाइन तौदुना फोंगली अदसुमगी सिंगी जिला सिंगदा कौकिबा बन्ना सिंगी मियामगी महौसागी पुनसीदा साउन अकाइबा पीख्रे हाइबा पाउ जिला असिदा फोंगबा मणिपुर एक्सप्रेस दा अहानबा हेडलाइन तौरी नोलिनी थगसरी दिजमनी अरोइबदा मरुइबा पाउ अमुक हना
मुख्यमंत्री नोंथोंबम बिरेन हाइदे युम यांकै सुना लेतब खुल अमता सरकारना रिकॉग्नाइज तौबकी वाफम लेते एना अमजुगी प्रेसिडेंट वांगखेमसा श्यामजाइदा चथकिब थवोंगबु यानिंगतब फोंदोक्तुना पौमिसिंगना ngasi नोमगी ओइबा सिंथा लेप्तुना खोंजंग चंगसिनगनी हाइरि अमिसुं लेबाक असिदा मंकी पोक्सना नाबा मियोइ पुना मापन सुरे फिबम असिगी येंगलगा केंद्र सरकारना टास्क फोर्स अमा सेमख्रे पाउलो जरे